Guys, long story short, we're unfamiliar. Someplace here in Dipitan. We don't remember anything. Yeah. Long story short, Michael ditched us. Yeah. Na-flat man yung motor, yeah, he's a bitch. So, dire lang may tambay mi dire, tanawa naman siya may tabo sa mong kinabuhi. Yeah. So guys, kay giditch man mi ni Kuan, Michael. So, namin dire. Man siya, si Brett ni siya. Ako, Dexter ko. Kana kay Jorno na guys, si Jorno. Kanang nasa likod ni Jorno kay Tibot Sarati. Fuck you. Shit, dude. So guys, It's awesome. pauli na mi guys. Dagang gig na itabo na mo guys. Baka ka-vlog kay dagang gig na itabo na mo na platan. And dagang yung kupli na guys. Tapos Michael ni guys, oh. Case na ko si Michael guys. Trend na guys. Yeah. Hindi ko maklaro pero yeah. Yeah, let's go. Sumana ang unahan dek sa likod na po rin ako ni Butaguan. Guys, nako kay ilang Christmas tree diri sa Dapitan guys. Nako dyan Angel. Yeah, they're so cool. Then drive me. Na. Siya lang gwapa kasi Brett, dala lights. Guys, nindot kayo suga-suga nila diri guys. Murag ako guys, nindot kayo ko. Nindot yun. Ninduta kayo, sis na ka jud. Dira yun guys, nindot po kayo dira guys. Hey, So. Mario, dali ka sama ko. Kumantas tanan ako mga isiburi. Guys, nabalik namin guys with Brett. We're here at home. Yeah. Brett. How was the day, Brett? It was fun. What But happened? let's never ever do it again. Yes, let's go.